henang patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的经文是马太福音第6章第1节到第4节，论施舍。Patas matay taga matalo sepagan, tekingan kanay bitak taga sepat kanay, lemengaw koli magay. Papakita namo, kung sa tatuhan ka, sa kapah namo maluk kanapah belas sejak o kalahangi. Nasi namo ini sahaya do, aji namo maangan senadu tama ga balaw. Manusaw kiani, magay namo sa jikon si itao, iya pula miyok, belah namo saw sejak tahakasaw madu. Dahiya o, papatandaho sa jikon ka, kamapah seka peslian ni, seka alang. Balay bi, langagi maku. Wata tahangalun ka seniyok ni ida. Kia ka kiani, isu ka. Magay sa jikon si ida o. Iya taga sa ani, ana malu balay lupong suka kanapahso. Kia o, iya pagkakalaani sa jikon ka benagay so. Kia do, kamita lanus kanapah ka tama balaw o masiyok sunan.